semuntukan to putra na batang ning bintang belajar. Tina jangan tukan. Napam. Cek gendeng ba. Wow, sepopon ngening bintang belajar. Bon mak ngening bintang kejora. Apa? Bintang kejora lesti soki mungkin. Lagi na genteng bilar. Hoki roh hoki. Malah mau ke santri kantor dopak keluar ter hoki. Tahukah hoki kan, Mbak? Bajra. Ambian tetina apa-apa bajra ontong roh. Amin. Tenang. Apa ada wandreng di setrum roh. Maki lampu na jan lampu tera iko merkuri munda setrum. Damma. Hah? Tin, make anti, make tenaga surya, make lelep-kelepan. Sebenting kan odi. Bener. Tin, make lampu center. Kalau sebenting, make letak terak pada bansaran. Sebenting kan bisa menghidupi siroj, suruj. Jadi orang yang pasti lampu. Oh, siapa setanda ke lampu? Jarang make si anyam macet jeleng, ro meler lambar. Kuru kan rap. Rap bro, pada dijet jele, meler, keng kadunga topet pahan di Lembang, kedua berara bu nyari apa? Nyari tera, padahal resiko roh, mau nyaba ke tera, pah Lembang geger, san Lembang geger, itu ada tahu nak kan ada mat, tina tak apa kok keng topet, nalpe ke tera, cak nyari aja tetian buat burung ya, buat burung wah nyari peteng menolong. Terangit, sudah tak lebur ya. Jelas? Faham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kaya ngembian mon hadir ke pondok ngani kawa bu. Rasa akhir lemate na anak termulja ketika itu. Putra nembian gendak pondok jalan tanya aki oleh apa? Tahu macam kitab apa lah jangan yakin. Kenceng monduk lah ontong. Bener. Kemudian bah ngocak tahu macam kitab apa lah jangan tanya akipan pada tak tahu dia. Embian mau ngocak anak akan cakap abang. Anak guru jeng bejengan. Abang ni kepungka. Dek remejeng bejengan seterai beteti jeng bejengan seloros pun pungka bilu. Wa kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waj. Beremah jeng bajengan troy palorosak mon kaju na bilu tak bisa sera kaju na ring tua sera jeng bajengna ya anak tapi mon buleban sambian ni bilu anak norok bilu tanya anak paski ngojaan sepo nikah ben mata teman ngening bintang belajar la torot tak ning bintang la torot tak kok keng depan menembun tak tahu apa